Ner mala ken yam we kanas dial kontilian karwaina gwasama nere yindial an wala shanka wal badda ka pay dok ron kina dangro widi dangro widi bakel bana report in kontila kon kaling ni shang bana kaling dino ka report bana linga ki larama ano take da ka tin ko ken bana report ni ti shop kongwan bana kaling tin kon sharian lat anda mandu ni shang kwas nyam la non roisni kere pondang wan kon banaling dong no jeno bi video bi jetu ka liang ka liu gor jeno bi rod ka ka gwasama report nyam man banaling bu korach ka kwi rega manana chituok kam nuare tente ka mayom kan jang tente ka ton nos na kodana chituok no scenario nak ka jete ka peng midin mi tesnien an man to kor ki ngula rod banajeling ka jeri report mani lere ro de men bana nyoko milen kone ko kor gwasen be ban raiche ke ku mente ka panala la kum kin mi yadi ma raike Jacob dollar shikala do nene we can government dien ki muktab dien be kan gut kanasir an mo bana je ko ngum wos kene je be kon linka je report me reason dien me de kan gut ka jamo ki ngum chiro do lateno be kon linka je report ko is very important ba ngum wot kan ka nasir ka jamo te kor mo kan nang kan winimi ki ngum le ro do bana je linkel report the dien and bana nyoko mukwen kone bana rach ke kwi dakma char kana kim yadi tena take report mi jidin mi paiben alo take gak mi chitwok gaga mo to kam jilu kusni kana ke kum kim yadi rawi ke juba bana jelling mandanan ga kana ken chikan la dong de chike uri shal ke kim yadi de chikan tie ko de dakma char de jelun ko de mal daraban na mo wache te ga ngang no mi chitwok bana jelling ke report mene ka je report me lere jwa ko non bana nyok milin kone yo bana rach kaman nang kirmi yadi ka South Africa ngu mi chikana la den winimi ke ne kone cha nang ke tin chiwe ka South Africa te nang ke kuma kirmi yadi ngu mi shalat ke kuma South Africa siyasa mi te chikana la do banye linga je report me kono konde kone dia de kon kaling ten kon lat korodien no because ngaje no kene kon we South Africa nan kene kim yadi dol wal kete ko kene kan go la winemi ban je link ka jari poda me dar lot kon wo de kon shuk la ne ki shuk ler de kon keling kan kan talk tuang je ka la raniam ko re talk ka toinos kan la toinos ka warab dor jani kan ngwanetin content kamayom ani chana jelinkel ka shanka wal baro ka paidok shete ka kurm chitu kurun wangalong na bakawa no chala no shete ka ngwani ti sha which la hogot tin mishale pau chaja makaken wa kan buka ka wer ka ta diok mutega jandang diok ke weather no wa gwada mongu na tikinin shugo na pereka kan ngana to chala do ken ke ngani nuore tijen kama yom county ko unit state wa kan to kono makana wukan winimi ko wukan hoku kan kanang chirmangai kono la ko kan tuong ne chang ke pore shala da jangwa zame ke chicken information kan non ngai kon dial ne chang malat ko ripone nuari chicken information kan ga mun la kono lantin kon tin chakula da kum kirmi yadit ano kala kono kul bana je kono la kana la na kwidien chicken kwidien mi ke kwich nuare chicken malalat so bana por ban jeling bono ke shi man nuare chicken wo jamo chicken mak chala do ne na ere kuro mo shawone chok welkel won yam shaka nekten ere kuro mo men chiro latin ne dan welkel shana ga wen yam wa dong de ka ga jane nyok chane jandang re dong wan cha mu ka bode re kuro mo kan de cha mu ka bot kan dia la wa ka bot men ne shirmana ngai kone chikala re wona ne kan man were kon chika makre wishi mi wajal kan ka match dit no me jak situation dien ko be beche lon ke report am kan lat shi county commissioner en kan jang che kan la wona ne shi nganen wero chika ben ka ketel kam ke wajadan tok tegatin bin yen chu kan yan mai kan an kan hok no
kene ken ngane kona chana ke rudian kene ke ngane jan janta ngane jan la jel korok no jaru pole chala de ken kene nyok mena dien jan kene te kurmi nyot wok ba ka dar shal ke gogreal is county and gogreal me chora latin jane ke gogreal ne ten content chala no shiri chi jeg bone wa jen koran chora ladba korok ba wa tan yen kene de kon dong chi we ka to no sun winimi kwa dan chi kor cho tokten ko kala kana hot bika hot ka hoken kel bika nan gwa dan de kan jwa de kan go jekten no jen gwa dan wa hoken wa ka peitin winimi ka to no ko mi chi pin mi chi kot la tele jwa ka la tele pu so la jen kan ka hoken kel bika gwa mi ka jwa chi bika no jegan winimi jen do dan wa ga jega so ngai kon dia le re ke so sudan me mi de tin shang mi na chi ga jian ko ken chalo ke ria na ko ken la te ne ko ken ba kun ba ko kan e jo dan chalat kala tu ne shang ko gwa dan chi pin che kut no gwa dan jel nas ko ken gor ke piu gor ke jwach ko bok be ke met be ke no ko le jek ene me wa che tere che jenong ne de kon til la ngene jane wa chi ka respond ko bi ke nyen ke ngwan wore ke jen chang mo mi cha o ken cha ka pejo wa chu ngwen wore chu kanok chu kan kanang ka jo dan chalat ka wa cha tan en cha nyom lo ke jok bon ngwen jane wa cha mi tu ngwan long ke re ko dan chi tok no che te ne de ngwan chi riartin ke ri po dan chi kalat gwa se mene ngai kone wo ko mi che to puch bla beje ko mo la beje la kuje mo kujane wa kane dangwel kel chili utinon ka ne ken jandang ro ngwan kuje we ka Nuere kan pe da kana kolat no tele mi chikana la no kane quicken peg Nuere ba chi la ne peg din gan jang ne dangwel kel ka kane jandang ro ngwan te ka bod ne wel kel ne liwo ka kane dangwel kel te ka bod no ne de kon te ka bod ka jang wa cha ka nan ko spiritual te ka wa kana kwa jok ka kwigo ba mu ka walten nyok bo ere kurmo wa che te ke kwerdo dien an gwada mane mi chala de no chere bo che je ka do bran chala ke je ko kwaran wan wata tun winami kane kur mi che tuoko ko jegan ne dial an gwada mo wa che te lid bo te to ko pangen ne ko la kwara kap ke ano chari por ma cha jala reken can take another separate incident me to work a joran kan lat kan re me kan to ko ware go mo to ko ka chang do diana mi jigalat gwas me kene ke neden kon tilam ngene no bo ma kan na yo ko joran kan lat kaman jawalat gwas me ko she watching kore nyam mi to cha ne dang ro cha kan nak ke different area ko kan wan wer wa cha den lon pin ni mi no gor kan o ken kon la nang ka chit mi ran kon ngaje mi kor mi che to ka biem nom no chukuma jana min tare wishin gini mi shi kana gujano bikane de content kalwang kama yom bikan ka yodeka ko de ga rai ka ken wo kane de ti cha ka bamaka made kan ka kaf shire do be dane shi kana kon kaf gujana wal ne de bawon ne gane no right now ngai kona ko rong man ke long shir manar ngai kona biem no mane cha ja ma ka ne ngwanen wore shir ko ran ji konen ka kore chikonen which kum kin yadi especially pan chikum kin yadi tenyo mo boga ka boga karenyal pan ka changdar kare pono no mitene chi bot chi ka jek ke ngum chor lat but korm dit ko bokane ne kon la civilian kel ke ngane Nuer ke report dane chalat pan ane de kon taga mayom kanti chigana confirm do nena chit korje to kala to kane de to kane de kon tin quickil me yadit tin content mat kel ke kin yadi da gor ken ngane no de ken ka kef dundo korte tin chir me shale ngono shana cha ka buk ne civilian kane tin content la ngane kel chala do en wote etiji aspela ayo te tin boko gon men cha gon gaje kuma kel me yadi te men dar ngai kon longono ni shang mite mi to la kuma aspela ayo la je yamat keten kane tin konen makana kane de shal ke ter chong militia e bonamo kane de la okay la ka pe kane wona jang bu ko gan bu kan go pe so kon muten wen money de no na me charge politicide ke charge jaka bela politics siyasa anetin content de quicker mi yadi especially in where kon yos ke kuma kir mi yadi right now ne te ma yom kane te nyam te kon te lat ke mistake ne ke nyam la kwar ken chi mistake kana lat gwade ba ngwan wer ba ka kep
ka shwa ko nek ene to kon la jang eno ajene ku kor abiom nom ku jel no ngi ci ka request la do ne gone bine ngaje no anga nek ne ko ko ne ken chaka parit ngane nwere ko ne chaka bi kap ko ci ka nokki kan go kwal dor janen winimi so jana dan ci to ko no mon de kon lingano wana gwasa me kanado report de kon ling report de dien jana manana ci to ka fanal state ku me mente ka fanal state marai ke wude shalka me dollar ci dollar shela do ne ci ke decision ci kana kan ke ci karu ya kan obi ke jien kana bi ka office dien bi kana nang kam bi kana kan malakal la capital city dunga penal kan bi kana kan ka malakal ba jana kan Nasir County lo chebete gwatme so chana jamin go jangu matuwa ko de mukta din yana malakal de la nang jene ka county ke jaman la county level no so gore jeno ba janga jeno no man talk of course ngai kondial ku ko banaw nyin kan wore tiak no guru na bugen wore bikan ko jiga tiak an winimi ko bikan ne te kontilan wore kiengan wore bikan ko jiga tiak kel ge spela yo ka bikan ne kon civilian wore bikan ko gangjok guru jeno Nasir bajele la base bela ba mu ke dich mi chop ke 20,000 50,000 and winimi ken de na to bikan wore bikan gangjok taram bi chubre actually mala da ka ko town and tam right now ko me kirmi yadi den wo ba jang no ken tet ka tichal ge bar ba kala re tel no mu gor ken obeten gwata mune jen chalinga no shikan order ken to no ba all the border ba ka close jen e bikan ka ga ken to contin la jang kel eno ke ber ke murle no mo jena dan charin latin no ke jari por ko lingwas men o si governor shala no ba biken muktabe dinijen dung commission dung governor ndi la ko dollar ba jena ka Nasir no wa chicken ne de content yam chicken ga jako ready no wa gwad wa de gwi chika chup ka Nasir no wa governor ba lo ben kor ba ko chup ka Nasir so can joga na no in a temporary moving lo wona kan ka gwato de bina nyolo jok bana me jaga tet lo dien ka jet kan de chalgati jang no mitere me de office mi di dane de jana gwad me nange ka community kel ka rola community ne de kontila nwere angum to so na mo ngode question mi take jaga jang ko kuya ko ngai kon manan le rode ko Nasir jaga je ko bala jen war feel aken ko shikan go ten ware bi to be lu jogo gwadmo na me preacher mi be nen yal ne ka kum kirmi yadi kenen ware ken dial alan ware kon to kel ka kum kirmi yadit shida kwara kontin to kel ka ja kana ti ka decision on shikan wuri shalga me je ko dollar sha jogo no wura tak bi shing bi daga tak ko na me da kana shing no e kana bo ren bi link ne to kon to Ethiopia ko shine to kontin lan wuri shikan bi jal and when more bi kan kum bu ngane jogo no shwa ji tera mo gone ka kan wuri ti me bu ben quick gwada mene no mo me le rode antem right kone chika order kana to bene pan dio je kon dia langach topkan 72 hour tane jen baro wida wono mu kana chiran che jen ko joka na o jiana yene de kon langwen nuare mene je spela yo muteni wano ne te kamande kana gote ko kene jiana chaye gorke area mone ka chika nan ji wono be gan jogo no wojo rodun kudne ande tane bara na lel kene nyaw mi shot ken eno nene kuka NGO kuka ni college no lonya jog lonya re which lonya re kan Nasir balad ba jab tok Nasir telene de ten ano telene de ten la civilian bu kulo lwang nga kan NGO la lukan goten content population teten ajen gora kan lokula topten lok ba jo to bi kan Nasir okay angai kon ma le roda so Nasir telene ten lat kan gwada me population ni che didishin na che ngwan but wrong tele population mi din ten gwada mi so ngai kon dan le rode ne di al shiga jen ga Nasir shinaren bar shirmana ngai kon no shi kuma kirmi ya di che goro taram beten wano kan sibin tuwaro kon shi kan ga top right now di shiga len ngore kan kor kan to kan tel kor mi chana report wude me
me chikan la kan jone dial no chine Nuer gor ka jen wi yir en rana jena u kwich buny ajari podan chikan lat ka ja so question of for how long bukate ka kuma kene re kon lan Nuer kon hiro jakay ni men Nuer ko ken bukate ka for how long and me a mistake a great mistake ko ngai kon at kamadan butok yes then Nuer ni gujeno moving to Nasser strategy but in the long run you never know kujimadan la roda ano ngumbe talk so na me jendana talk ka janoi governor dung apenal me tego malakal e ba office ba jananga Nasser cha advan team cha jagore de badjan ngure kan anyway so we will see how long it will stay there ke tam ni banang ka ta de which we not one month kan odong pataka koro wal chikan chika pataka kori ko tam chikan force mi chikan jak chemela re man 1000 of SSPD apet nanga ka border ba je secure lo ore nware sha ka jako telegram gor kan wana ma shermana ni chale ka ko ba kan 7 to our koni kan ngun ore chika tok le buno dong bu ma bu kan yor ko kana jogo jana ga man dang kan goten gal ko kien tin content tin ngwan te katen agenta da choda la na mo en bana je nyoko mi je kon ka gwasen be wana kamen chala da kuma kirmi yadi gwasen mene kuma kirmi yadi no she can letter mi cha gor ke roj mi chalat neten kontin la jilwa ko dano elun doctor mi cha she can reject te warga mi cha gor kirmi yadi kuma de no but respondent chalao she can look kane de kon garga warga ka kwarlo akot tin gwido no dong de ka kir de kana convince la pal ke kir bonishang no ka jo jagulat gwazme me very sad longba ka chukuma kirm yadi te nyong mun lade den chigana jogo no tele manang yeten no ko en kuma dungwa ko chigana jogo no ne chware netin kon tin la civilian shwar ka George ka apanal amene jongle state pala kor en winemi shwar kor shwajana lonya Dr. Machar nyora ga jakel la damal dobda na naw nyam kaja deno shi kum chelare tele mi shale ba Dr. Machar ba jalun ko ngai kon la karena gang ne shiang kum of course tera mun kan ci duna shi gang ngai je no ku benefit long la do gang ko sha bu ngaje no jini janjira mu dana tigare ci kum ke mi yadi tigala do ne ne sha ring ma sha je bulun ajen jo dana tigaten chike jilwa ko kan jogo no request dun cine gor ajen ma dan tikalat ka panken kan an kum kim yadit ko sha jogo no yen sha ya situation re wika so ran chia yar long lo chedit kan no gone ne jalan ne ngot gosden we are enforcing the law ko den a peace den restore yen ta dan tikten e ka nyok we are still on the peace process amal de kulun nongo ko kan ga manna kana ko kan ga jakan troop jakan de ne captain territory ala capturing territory by the way it cannot guarantee and wo te man mi beben namo la jaran lo inat keke the only thing is a demand ka cha request ko dong de mal de ben la long lasting peace to release Dr. Machar Dr. Machar lo nyen den bi mal beben do no lokane so right now kum kel mi yadit bel kan yes feel I on mum teriyana kane yana ka try respond yana dun la lunjok namo ajen do badana len ngadun gaje ka kan te ko na ko kan ga targeting Nuer tin kono kule la civilian yes feel I go the continue within a tactical withdrawal till ne ita juj so right now right corner ne ideal civilian amene the content the diaspora international community kelu chol kan kire no lun Dr. Machar but kire je logo mona kane we mo wa Dr. Machar wa je lun eneme e ko go against the law e yara no ngode yara ngone kere Machar ne de kon bilun ngot ki mital bir mi chaje ke jen bilo nya kam wa do wa je chaje bulun ko ngai kon lat karodian en ring Machar me cha yen yan je kwinka yan ka je ka jen kwi ko re dan ci to ka Nasser en mi cha la den wori ba je blame ka nga ka Dr. Machar jen ta dan le rodo e wan wori yen naka chwarun na defend chwa benial chwa la ro me le jira mo me je so which is very wrong mu ko ne
na mo che chong na mo jenda na chora la ti kum kir mi yadi che church request and release document charge kan look kan no na ring ma char ba je kon look yo mete la der ba berar mete ga der ba je yen nyanta dan la roda wana ka final ngadi dan la ren joka kon da la jen we kir mi yadi ka South Africa mon wa chi ne kon la official nyin kuma nyin kir mi yadi wa chi ke je ke ne tun kon la South African senior government official ka chenge dan chi we ka Pretoria wa chi ke je ka wa malat ken mal Minister of Presidential Affairs chi ke je ka South African Minister of International Relations mi chi ke je chi ka right ka do dan dong de kum South Africa de kan South Sudan de kan support ke ja shit ko dongo la kum kir yadi taken South Africa no bahane ke queen kware kwane support ke election kwane support boker which kana ta dan de malder ben kaja jen joran kan lat South Africa kan tel nerek we are ready to support South Sudan but ngi kon medan e chala da kum kir yadi den ngi kon medan me shi Ramaphosa la kwar South Africa me che ogwado ka Africa Union na ngucha laro ne kene kir jogo no lun dak machar ka de baba ne me chi ko je an Africa Union semi de dan okay semi de dan e shala kir ma yadi changul vilar kene je kware ni kala do request shala de lunge dak machar cha de bulun ado bi dem de gan mal ko go re jenta me e kwane support ka jana lokan advise kono kwala ngunen other regional leader ke jen kwar South Africa ken kwa Nigeria te ko ne shiri ko selat ano the only way forward ka South Sudan and where dak ma chalwinke but can ka agree can kir kana jenok so right now here they are requesting election ba ko la de ka partner Ramadan ko la men peace signatory jare ti jen ba ko la di na mo jen the question di ni jen so President Salva Kiir yadi le shi ngare jen ko winat. Of course, she South Africa she agree no we can Kiir mi yadi we can look election kana dub diale ko kien ka do badana cha jor chala de gwasmene of course ngai kon diale an kuma Kiir mi yadi ni shang me cha wo belga je chikana no ikana nyin ko diale kon la ne ka no gane ka bas cha ga jogo no mala diene mo meje mi ay jogo no jiram dan bu mal bi no da kuma cha lo nya da kuma cha bi roje ka do badam nan nyam gaja pala kori jene no alo jeneto te ka upper an and wudi shala me Kiir janon chaje de nyoka mije keje mena dien boni ko ci kon ko ngaj gwata me ano ci Kiir ci we ka ci ko right ka jen men chal ka me diplomat meeting la mala kwala kan la kan je kaja another report and down dong de kon kulin kwi juat dan down te ke Kiir mi yadi Kiir wen gwada mi ke medical visit by the way duno tele mi chalat ke kwide Kiir ke report dan chala la Kiir la tok ci pone ci bej ne ri ngandong ci kan malange Kiir sha report no jen ci pone ci bej ke joyde manante ke so joyde na mo che jako bu we ka South Africa chen mi chala ran we ke kwi o mal ke ke report kan lat ke kwi election ka kwa o ka ne je wala ne je joda la the reason mo we ke je gwatu mi e joyde ante ke je chana roje lon ke report ne ten nyam an o Kiir ka dobe dane chaje ke je la te ke part ni ke bonra ike South Sudan te chi je parliament kan request no gone no ba Kiir mi yadit ana ba medical examination ba je lat ka pointe ko je na wa mental kan physical she fit ko bella rule ke bella kwar wa jen che jal chelwang ram chi jal chelwang je konen boko video ne ram mo chirwa chelwang wa dar wi dar je kulo waje de rei bongon foine cha la ga kan mo cha we ene rami mo mi shirwa chelwang ka che jal chelwang cha na che ga de roi de kulu chongo de right now Kiir mi yadi da waje ka kwi queen kware no ba queen kware ka ba participate adobe din ba kulu participate ke jamo ka shi Kiir mi yadi che jal chelwang ka charwa chelwang en campaign la latke ko ngai kon campaign mi latje campaign la latke alo jin bi jal poni jin kware mi jal den bu kula wi gwata dan en mentine ko tigatin bitin bilad bi ko kula lat chari zene to wan chala lunga kwiden Kiir mi yadi den o she felten de laran la janan ke kete video en tigatin ano Kiir mi yadi
she fit ke kwer ke jen gwaseme ke kir mi yadit bo cherun ko da ro chung ala kwer amen dier jang ke jenen ko jang kan jang dier kan long right now right corner jang dier kan dier nyam la ramadan de gwa kir mi yadit mi chire ke ben kana kon ngaje nga me dana e wuri shalka me bulmel but bulmel che kir mi yadit je ben la de je ka ta che yu che kwal ka je ka chi information ni shagal dikawot ke kir mi yadit nga je jojen wo cha nga je no ne ka gul ka chur kwal kan dial tin dial kontin la resource ni ning so sudan let kan ka tin konen gor kan ka so kir mi yadit che gu je no cha je humiliate so nyok kan ko atem e cha de lat e bulmel ko bul mel jandara kim yadi dara jogo kwara dara kwadar jakan right now cha bul mel cha jogo tele successor the only person adane cha bi don de gwade e nyaade na adut self kim yadi ban mode te be ba cha lat karodian tamarede re wika ka juba te be ba jalo and I believe don some you sha janga jeno te ko dor mi cha to bano ne dia la konti la dine te shi jien te shi we ka unit state ka biam nam ko cha de di chanang kene de di de chanang ka ko de sel dan ke chanang ka ko ka jongle cha ga nyok mo kwa ga request no de ko lunjok what is the reason mo jogo mo de lunjok or there something fishing there go jeno don ke mi adi de jeno don che survive ka nintendo so ku jamo gor jang no de ko de mo ke successor ramu model at gwade lo che kula kingdom na mo amide tene tam la roda kana dwal ko what will happen michi kir mi yadit cheriar ke chelu ngwada mo katera mi cha kwanya ken katera mi cha ngaje ken ngai ke je gwan wone ne do korba to kre wiki juba within juba right now right kono ne within juba bu kor mo border lat ko cha gor no te ko kor mo to gore jeno de karande kan gode kan kwany but ramadan ba kwany mu bandoren biya kor ba jeleng ramadan gor ken odia kwerne da lajen shirmeshi alinka kim yad take successor already ko chalat a judge ajen ne gwade ran so chikon biya forget no mo a chang taken keter bonne ano taken keter right now shi ka jen kor ngai kon mentamel roda a chang taken keter tembo kon remember ke chala do ne mu wete mu wari kaga waliu ke taka jwe ke wadaba mi to ka to bereng machar ko jela ma sekena ajen bela je ramadan bi succeed ci kon link video ni te kon de chalat jeng mela de ka gwan ci ngai kon de ala kon lat karodi it doesn't matter no ka dak machar chaja yen tere te jen dak machar can become the president of South Sudan ka kor goten be ka jen condition link kon mentamete ke kirmi yadit unless mishi jang ci kan ku ci kan la that will be another disaster about which ka juba so shi machala ni wono no chade ya nyoko mo kwa je request no chaga cool back and loja ke lonya re wiki juba no quite kamana ni shulga ke wudi shalga me polnang but there are some things to lat karodian so cops and the kirmi yadi right now ko changa je no jede we ka wonya tegne to man but raje no kirmi yadi de go jeno jen ba shoda ba jongo to survive ke ba bena lawo jale ke will share ke lune jok ka South Africa ka Pretoria not yet tel mi chana confirm ten ka nyokan kan right ka kwide ka kwi jwada dan te ka je dori ko de chala chime chalari kanetin content te ka pardon to goal ala activist ten kon la real kana nen ke bi ka ko bi kana lat yo kana da nona ne we dana shi bitul ba we rere ka ko chana je ngaje no kwar dana both kon ramu mamu long wat ramu mamu long jala da chong nyam na kejen chetok chitam le chetok ko ramu mamu chi physical chi fit ka mental chi fit chi ramu de na right now kenyok bo chero long ko da ro de chung so right now option mente ke kan ngai kalle ro dan tam na ka jang karodin go ga jeno bi jang bikan randien bikan kwan bikan no ngalaken kumu karani no kana kwan be ke be succeed ajan ta ko dan buto kare wich ka South Sudan ko kor mo be bejelong termana ngai kon ko ngai kon dia en kor ke mi cha to la te ke be bejelong talat karodin ten mu kana kor ya la ka ken mi jem gorge no na de kir mi yadit dara ramadan and dara kwan ke da mu cha da ji release de ka ben gwa male right now right contact kan on ci garin mu cha ci kan dismantle ke ci kan woje lo tele power but there's too much power kring mu cha
riêng mà chả giờ hope on them right con ko joy kim ya di woni jan ko woni am chang milingen mo rejection after rejection chả riêng mà chả be release there will be a day be kid be declare no riêng mà chả lo inkeje abi rare tijen ane bor wach bene blat ba mal ba jalat kir dwalijen ko mi tuok kichi yedi je jena kan kuin kwar kan jalat ramadan de do the interim chairman kiram interim president right now kan anu kuin kware de la ring machar amen mi cha kuin kware cha jalat kai kon dia la bon kuin kware che je ko en ram dan du no ko mo bi del kwan chwa gunje no mi cha spela yo cha jo gonna dial no cha jo ni je tactical withdrawal ka tan ke Eastern Equatoria ka Western Equatoria ka panal ka Jonglei state so agenda down and la road and many so ku je mone agenda na gore de nyoga ye kelen me en bana ko limni do badan be kirm yadi belu njogo je ko mi belu njok la rambe jal ke wheelchair ke bela ram mi be jal ke choka ka boraj agwa abanen ka ba jal be jelwang bana je guch ko ri ko de chalan ngore kanen lo jogon tame ano kir bajak zaman ala machal medical examination bajilat kaje ka bagu jeno da la rammo ko physical fit ki mental fit dara we kajen ko kwaram balat ke dara to ko ramu michura ce long kaje jal ce long dara klo chong nyam na de so tactic use kana mo it dung use kan dung Uganda one mo chelet right now so na me da la jen report an go de nyo kon kel an bana je kan na the report and we atema bye bye.